Ni urimi wa MIRAA uria riu uri kigeri-ini kuria riu mawatho meru mendekithirio urimi uyu kugikinyanira mendekithia maria mari mbere ya bunge ya Senate ni makuhitukio. Mutaratara uyu uria uthugunditwo ni Ministry ya URIMI kuhitukira ruhonge rwa urimi rwa AFA ukiendekithia mawatho matiganite ari ni hamwe na kugiria ukui wa MIRAA kuhuthira ngari cia probox, pick-up na kana nduthi, gutigirira arimi a MIRAA ni maheo license ya urimi uyu, undu umwe na gutigirira aria maratua MIRAA mari na indo cia guthingatithia utheru ta gloves, undu umwe na overalls. Ningi watho uyu niwendekithitie mawatho ma kuoha MIRAA macenjio na marumirirwo miria gathimagwo na kiro 5 uma mugunda-ini arimi othe maheo mathomo ma urimi uyu na ruhonge rwa AFA. Guku ningi watho uyu ukigiria gukuaniria MIRAA na indo ingi ciothe undu umwe na kwendekithia ngari cia gukua MIRAA ikoragwo na macini cia kuhehia MIRAA niguo ndigathuke na ihenya. Kuringana na Minista wa URIMI MITHIKA LINTURI, itua ria kurehe mawatho maya meru ni gutigirira ruhonge ruru ni rwagia na uramati mukinyaniru kuona gutiri mawatho marumu makoretwo makirora mata. I persuaded Parliament to approve the MIRAA regulations 2023. Hii ndio inaweza for the first time MIRAA injaugua na sheria ya kuipanga vile hiyo biashara inafanywa, na last week ilipitishwa. Sasa tunakuja na mpangilio wa kuleta wale watu wanafanya transport, wale wanaolima, wale wana market. Linturi ni wateteire mawatho maya akiuga uria kuguneka namo ni murimi kuna thirikari ni kumugitira kumana na kunyamario ni guthuka gwa thogora wa MIRAA, undu umwe na kumugitira kumana na thogora ya hathara. Tunaenda kuhakikisha sanity imerundi ili nyinyi msiweze kuendelea kukamuliwa na makatero, ili msiendelee kuwa exploited na wale wengine. Arimi a MIRAA kwitukira urugamiriri wa sako ya arimi a MIRAA aria mambiririe kwamukira mawatho megemaini na watho uyu makagweta bata wa mendekithia mawatho uyu guthomithanio kuri arimi othe mbere ya watho uyu gukinyanirio. Ningetaka mfafanue hii kitu. Hii ni union ni umbrella body ya all those SACCOs na associations, mnaelewa? So ndio maana leo unaona ministry imekuwa hapa na sisi kama union ndio wamekuja kutusikiza, because hizi ndio umbrella ya associations na SACCO. Ningi arimi ni moretie thirikari kwitukira ruhonge rwa AFA guthomithia arimi makiria iguru rigi mawatho maria mangi macungiriria wikora haceke kumana na kwagararwo kwamo una ihinda riria matakumenya. Kitu ya muhimu ni yale mambo tumefundishwa ambayo atatusaidia tusipoteze hizo soko tumeambiwa ziko, na nimesema ya kwamba tutaenda kwa maredio, kwa mitandao tuweze kufundisha watu wetu zile vitu watafanya ili tusiweze kupoteza hii soko. Tumeongea mambo mengi, wametufunza vile tutakuwa mmea wa MIRAA na wametufunza vile tutakuwa tukifanya registration kama unataka kupeleka MIRAA kutoka nchi ya Somalia ama Djibouti ama huko kwingine, pia vile utapata certificate ama license ya kupeleka huko. Hadi ni Kameme TV letora kwa ni bataru wa MWAKA.